Sitongat-tongan na iya kehidupan linoi, kehidupan mapagapiling-piling. Biasa waktu ta depa tu sogi arola 30 mi are galung ijama maraji kilo mabere jama masih kiye. Tapana sogi ni riwelen ni warang parang tanginan ni nangka dirita alena rilala masih kiye. Waktu nakasiasi Pak Ustaz di lodoangan nga mudah-mudahan aku pada mutoro tahu. Kada ka iya matu ko milodoaki makami muki. Tapana law suwi mapunay ni oto de nang kanirunturi masigi. Waktu nak jok kamu pa de pagaga kendaraan na ay malilang. Ay na bahaya na. Iya naruna kada guruta tumadalang empat disengan na dito jetu na malada ku pikiri kilinomu na. Iya ni malada ku pikiri ki mule muga matu pananungang iro jama-jama melo bawal akhir menjadi masalah. Apa ya kulino makukuai luar biasa. Bakang angkau ke tuha peta ya sange meta. Aji sapa yang ke. Nareko iya narohi turuki dunia di neraka. Biasa podang imano kami kalau macerama dia kami bawa HP. Apa biasalah dari rumah tangga kimoni. Biasa to kalau ke pak guru pesantrennya dia nang aku bawa HP. Kade mana ya ke pamat telepon to katarun kok tungka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan bersama atau yang kita takzimi yaitu guruta yang berada di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Sulaiman Milla SAG MAG. Yang kita takzimi, kita muliakan para seluruh jamaah daripada safari berjamaah ini. Lo nimai ipatarak kaitan rasukro ketarisese arajanna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Tigau angkata pada nawiling adi singawata na niat Japang. Nato padang karitu si mata makuragay yaleta. Untuk si mata mapigau decing. Na padang kamatu ibawa lorisese arajanna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawanannya mapasalam rukun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nasariye pamase di sini na alangi. Nato padang karitu si mata pamegaywi salawat taluri nabita. Pamegaywi papuji taluri nabita, pamegaywi pigawi sunnah sunana nabita, na padang kaki matu lolongang syafaat na nabita, si bawa ki nabita rilala suruga pamasina fung Allahu subhanahu wa ta'ala insyaallah. Situngat-tungan na saya merasa berat
membawakan ceramah di muka Gurutta. Tetapi karena ini adalah amanah, harus kita laksanakan. Pasanna Gurutta kali jampu nareko DC muana aja mutola. Ya inilah yang selalu menjadi pegangan kami. Jadi kepada Gurutta ada pangang amatu kalau banyak isi ceramah kami tidak tersusun dengan baik. Jadi romeloe wala asiparingereng di seluruhnya umat selama lebih kurang ke hadir. Ia hari itu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Baru-baru saya di jalan-jalan di kota Makassar, pernah juga ke Surabaya, ke Jakarta, iya wita maku kuai pada ni reko mabok tena tarulino. Bayangkan di bawah 24 jam dek gaga istirahat taui. Saya jalan-jalan di Jakarta, di kota besar sekitar Tanah Abang, dek gaga istirahat taui. Ada pakoiro lino. Bakam moni ni bani taui masih lalu lalang ngopi taui. Samanna manirita na rekode na misalai lino batena lalu ngilino. Ia kotania pada ini sadari aleta wadijaji. Kita akan menjadi penyembah dunia. Nauzubillahi min zalik. Padahal Al-Quran jelas. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Si tongat-tongan na iya kehidupan linoi, kehidupan mapagapiling-piling. Biasa watutta lepatu sogi, arola 30 mi are galung ijama, maraji kilo mabere jama masih kie. Tapana sogi ni riwelen ni warang parang. Tanginan ni nangka dirita alena rilala musiki. Waktu nakasiasi Pak Ustaz di lodoangan nga. Mudah-mudahan aku pada mutoro tahu. Kada kaya matu ko milodo aki makami muki. Tapana law asui mapunay ni oto. Dena nang kanirunturi masiki. Waktu nak jok kamu pa, di pagaga kendaraan na, ay, malilang. Ay, bahaya na. Iya naruna kada Gurutta, tumadalang pak disingan na. Dito jetu na malada kupikiri kilinomu na. Iya ni malada kupikiri ki, mule muga matu, pananungang iro jama-jama melo bawal akhirat. Menjadi masalah. Apa ya kulino makukuai luar biasa. Bakang angkau ke Tuhan peta ya sange meta. Aji sapa yang ke. Nareko ina rohi turuki dunia di neraka. Biasa podang imano kami kalau macerama dia bawa HP. Apa biasalah dari rumah tangga kimoni. Biasa to kalau ke Pak Guru pesantrennya dia nangka ku bawa HP kade mana ya ke pamat telepon to kataron kok tungka. Ucaca bisa di kuma Pak Guru na jolona santri mau nilengi ro kakak. Tapi dek sana maga pakai ke HP dengan syarat sebagai ipake makasiwil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat selama lebih engkai hadir. Nah iya jama-jama lawe masih ya kuragami mapa. Ya tongat-tongang ini mapa. Lino lagi manasa kada dumelo isalai ya tongat-tongangi. Apatah lagi akhirat. Ima kukue bah. Apa biningi ka apa kade panitiai. Nigi to mahadire kimatu birjama mangaribi walengi gola siliter. Ai pono. Siliter ini ro.
Na iya rona janjiang ipun Allah Subhanahu wa taala suruga. Nama aja nama kokutun na tawi. Onro bahaya na itu ya sang nilino. Iya narno makada guruta kupasa ko makada guruta kali jampu si minggu man melok na mate na uli ka makada kupasa ko na. Iya kamu poji lino sila kamu poji bi tapi jong patami dalam hatimu. Okko na limamu monro. Kakak magi ro puang. Iya kori limamu nak monro magampamu mulapasan. Tapi kori lalang hatimu monro lino. Mawatas su. Na iya nakapamega si jisalat tay. Napak di boleh lino, tapi de nari limana taro, na ikilalang ya tina. Mabali bola masigi, tapi de nule jongkak ngajian ila masigi. Iya. Idi korita idi parallu kidi masih mawiri-wiri di topadal lampi. Belana si jisalat tak boleh karanga, boleh palo mai. Na idi de talo mai. Parallu ki mawiri. Na pada mukiro. Masyahada mutoki. Tapi angka bali bolako makade manu jenasa postas kamagi ro. Makade iya romo na curita kita. Kada mang na curita kada. Na lumutok ko itu masigi na dito kay rita. Iya dito kulo masigi na mita tu. Iya. Selalu diukur dengan dunia. Magi nama kuaro. Nasabah yang menguasai dirinya adalah akal dan nafsunya. Akal dan nafsu. Sementara kita selalu diberi peringatan oleh Allah. Wal asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa. Semoga tahu. Rogi tongat-tongangnya. Kega yero de napaki guna madecing wattuna illa alladzina amanu wa amilus solihat. Iya merotos nyata piareni wattuna iya naro lolongang halabang. Apa iya kurep pamelu turuki pa buas. Dega apa jana repai. Pura si jama suang kasi baja, pura si jama suang kasi baja. Tuli marepa taui. Tapi ku jama-jama ngahir. Jadi saya karepana. Biasa to ngasa di marini-rini hati. Maka daripada mu ke Jerusalem. Pada mu ki atana fung Allah Subhanahu wa taala. Pada mu ki umat na nabita. Nama aja na tulidi makasih tamalemi tapi apa nama sih? Apalagi kau makadan ini nang kajitu stase silona masigi na ay sipan rasa-rasa mo to. Ye muna idi ay dito aja tulumi ito baban na masigi na ay punay ni oto magkue punay. Dan itulah tipuan iblis. Kada de bangumu aja masigi. Bangumu pesantren. Tapi pek kono acaramu matu na tulide na melolo masih. Napa ya ko anggap pak bereja migala dia lasanan katu ya musalakur musalane simpe. Kade manu kena sepo sama pal lagi. Ya lihat sia-sia kada sinapi lima na sepagan nasi dua. Kupodangnya saudara Imanol bereja maka kas alasa manikumero yang kali ngamana. Tomagutu matu. Toriolo tak lagi sempak kamancajiana nak pada rupuna si bagurutta okor masigi laungi lautang dek gaga je kipas angin lampu standar topai pake yana latu ki kompe yolo detoga na marutu koso na tapos na apa biseki minya nape patu na maro aja biri jamai ye muna makukue ya lian yase tehele lalamanang ambalai mabau parfum. Hai, demo na milau. Jadi kupodam manibawakan tania persoalan sarana na mumusalai masigi maja. Agai pale. Apa emang kurang? Apa
Baya ko tapai mato masua ais namu je bosi-bosi lo toki. Bayangkan ko si salat ta pole cora lumay napi masua tapana digaga nasa mabila. Ciao. Tapi ko tapai digaga aja. Angkat tu berkadana kadash. Pamasigi dena pamasigi pada mukimate. Cocok ni. Pada mukimate. Iya nah. Tapi iro to pamasigi luar biasa. Apa iya meta kasih bawa guruta pitu tahun ngai guruta kali jampu guruta Kiai Haji Muhsin Umar poseng makatani rilimata. Makatani kasih lima ku bembe lo masigi. Biasa rumah kada tikulalang olo naruah aja naruah bereja sama guruta. Apa bembe mani. Tapi kalau mana cakep palatu. Atu matu di tanggana, pada dia namanya katani. Riami di makatani. Jadi ipakawan milimay nakatani ni. Ikuti bawa iramana guruta. Apa to dia nama kanja kasih itu Itu tahu masyarakat tahu nero bawa leng makwat. Onro maladana na lalu nyasangi biri jama. Ya poi di hai. Irule lari nai. Terkadang tu je liwa lari na tumaliwang. Ratu te pare-pare mamotoro masih ima bali bola na dia oleh ratu. Okon. Biasa ko tanay guru takadang. Olo rin nakibolay tuang nakadadi na yak kacecenya pala pegay. Yak kaceceng angka matu nangka watu na tumelo na jongka ribaban na masikin na di na naliki watu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya ro gurutna koloni masumpaja mangaribi deme matona analisu na isa. Ia koloi masumpaja subuh ia panasuk boleh masige nareko mube matan naso. Agatoga watu ero luar biasa aja jengat doang. Lima kukue. Ipano ita 50 sabu syukurmu ki kuangka 5 kilo. Maagi nama kuaro. Ia narunasa pun Allah subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ia ko iro tawi dena na jampangnya sang agama. Na carobiang ini sumpajan apalagi dena na merwaki masigi. Dena kagak akan dicabut keberkahannya oleh Allah. Iro baraka pole aw tanay dena na menre baraka pole langi dena menre di tarona televisi di Aceh iwelengi awai liwasi egana iweleki angin liwasi kancanga maagi na makwaro yakutana tanaya le makutano na dega pale no pas Aceh serambi Madinah kadang-kadang serambi apa kode itu malak dami tahu ripong Allah subhanahu wa ta'ala dua kemungkinan boleh jadi hanya diuji boleh jadi juga hanya tegur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada maingat waktu kumon roko supasadang menre bombang laturi masigi si tal dua manika pajari na tama wa pajela masigi wena bombang jadi waktu Pura kama sumpajang isa waktu kubunga latu korta tarapa untuk ambil jama. Talu. Karena jadi waktu kada pada maingat mana ki. Biritasi on roy 2 meter pembangun mendre campuki. Akhirnya saya mendatangi toko-toko maka daripada maingat. Capuk gitu. Pada loki ruaki masigi. Akhirnya alhamdulillah nasabal tu 5 roa ni beri jama emaku kue. Wani lo kami te pada kutui tanah. Pada kutui tanah. Masih di laungnya waktu nade ni onroi. Madasa bombangi ase. Sehingga maka di guruta. Pakan jaki rupule. Ia pale kude monroi majuma onroi toni masumpa jadi 5 waktu. Ya silopim. Sedih na mimbara. Akhirnya ibangun ipole irina nari wai.
Akuasan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iya naruna kada guruta, na rekome ko sapa baraka. Lo ko masigi. Masabak kuturungi barakai o kunataro pong Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ristana negara nataro, di na kega tonra makanje nataro. Keda pare nataro, o ko'y masigi. Makutana siro to makutulo masika deh. Nalolo mituro masigi na. Kasiasimu to. Iro yang sange baraka tania bawa papi dale. Tapi papi nyaman. Ya kuma nyaman ni papi nadinge. Oh, dale lopo na itu. Apa mega biasa wita tau sogi. Kamana ni janno manue. Nasu manue apa manu. Digaje nuli nandri. Ye di mati ko pole ke masim pajangisa na tulis bolai peco-peco kaluku malun raman. Magi na makwaro. Ye roati itu dimakanja ilana. Jadi okko ye. Mereka tu tahu gerita sogiranna. Hai, capu na pake makbura. Kasarena so kada pole ke Singapura makbura posa kamapa ni situasi na di Singapura kada degaje lah sakuna sa dotului. Nah dia kule matin rokuan ni. Jadi kada bene na lo saki jolo bolai, jelo ka bolai ku podang kada kai. Maringan rakidi. Mulai tu ka payasi pak disengat tanaya. Tapi pakanjaki sumpah jatta mengaji ki komanca ki mengaji nariko pale de masikiriki. Nah sirunta ko na bene na kada magaga ni bapa na kada alhamdulillah. Tarlumpan ni na sa tulma tindolen. Emelo sa kigare noli kaka. Jadi itu yolo mati wane pangkacaraku. Ya. Persoalan na iro. Maangga na di na matin rumah tanah na saba. Tulina na wana mo pilino. Tuli mo pinareko melo. Jadi gaga ketenangan. Kadang ka rumah sige. Sedepi boleh. Lo ki mabiri jama di. Dan di bini kalau lu yang beri jama kada laulini nasa postas alhamdulillah. Okero. Kutu baraka Dedaga pawita sejarah atau pamasigi malaku-laku lo masigi ipakatuna di pong Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan dimuliakan. Wadi sajaji motor matu-matu na pake tapi manyamang itindrona na hindi. Hatu bola tapasitana kang gulungi matindro. Magi na makwaro hati kita dalam keadaan netral. Jadi umat selama lebih engkai hadir. Loki mai pak. Pada yanan nangi alewi. Aja na tuli tahu rita. Nasabariahi ramatu. Dito na melo mananangi kita. Pada ini mulu si aleta. Ya kebeneng yoro cacawa-cawa kimelumi malik yamalana. Tiga. Masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi angkana usaha makwae marumum ya kasideku sing jadwalna. Jadi Pak Ustaz matu wadim tokan ale jadwal wadim tokan macio-cio. Bawa kasih keluarga apa mega mopa. Sahabat-sahabat. Mawatang ngopi je. Napuji mo lo caro-caro lo nama sige misal lain nasalnya tapi dia panulit tamam. Ino mansana. Ino nasa guru tamak kada mawata tuna nareko manu. Nah dia nangki babandi di balana. Ai mawatang. Iya nakapang. Jadi mesti patama jolo balana. Ya kupurami patama balana purami yurung. Nah wak di matu ningaramo balana. Ya. Karena angka si dibiasa okoro mati ni kasih ipau kanjana iro tahu jama-jaman na kasih padahinya na capuki dece jama-jama bunga na boto yo kabiri jaman te boto to ni angke pa janggo tama kada kau coco ni angka saudara ko okoro lau ko mubawai karame melomo kibalo pare-pare karantina kakai podani kakak bapa nasak kami muti macio si baja melo pare-pare karaba ada kangka doi na panitia ya Riki. Itulah. Apa we meresakkan. Pole na iro mau dena na misele mabang. Angka waktu. Mali ni panas yu, palom kasih mala ni pa.
makibu bakawang mali suni pana kakapapana saka mali ni pata kada taruh ni tami waktu taruh do mali wadi misali baca. Coba bayangkan. Ya kota ya sang hidayah mak dibola ni rai. Sehingga berunding pu imam makade digaji pegawai sara kada ala ni katte iru. Kada madodo-dodo ngapu bacana kah. Dena dipersoal ka jolo baca yang penting tulis taman di masjid. Ya, joro jolo. Mudah-mudahan kasih aja nalapa. Alhamdulillah denang kana saleman sige purana mu amat juma majana sading itu. Jadi kada kaya as tanya tuat jangan ni tetepung Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku ragan. Denang kenapa aja makuraga demeto nang kanibita. Cek di bawah nareko bangi pada kuna tamai bere-bere. Kedo mana ni? Murupai kedo mana to. Biasa kuang kato baru-baru tamang kade. Tamai kapa bere-bere kasi luculi na babang kade ko mi matto miro. Na naimbang ruban. Tapi dia nang kana milo ibit tamak bang. Ito na wita makuka we. Liwa jawatan ni runtu pak bang. Iya, biasa taman di waktu hai. Makutu jatuh mega jatuh macam bang. Tapi tiap mi matto ya. Padahal ya roga gairo, luar biasa Pak. Bilal bin Rabah itu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj, yang kali ngata lapa-lapa oni sandalana, Bilal bin Rabah. Makutana ini, beri makadeni gairo makayena rosahabah Bilal bin Rabah, tumo pirwatui, yang kali nga oni sandalana, suruga. Nah iya makukua kuangka caya-caya taman gawat tu. Ya kuang caya-caya makukuy na di dyan nasidapi kang onrat cana mana te makelo. Tapi kori masigi kan baye kada kabining ibansana mana Romelo mabang kanja pasadan na. Kanja pasadan. Namu cengko-cengko labinda nusi mana to. Na melo mabang. Kada kamasasakalo kumatu akhirat tu. Melo kumatu lisu mabang kada de kana wadi eleka umur malampe na kulisu. Jadi muawat tu mabang. Ada pengalatan lekuan. Terus selalu nak baca pu imam. Rabbana abusarna wa samina farji'na na'mal salihan inna mungkin. Ya ko rita ni matu ya rosini na pacalang napa kimi lisu. Kadade kana wa dia lek kawatu sia semua wa amal salihan melo kama pigo amal salih. Ada pengolatai akal salamu man itu etamu angkana jama muli kalau mabere jama demo pemilu angkan ustaz sampaikan kan guru tangkan apa sampaikan demo apa tu main jadi narekomelo kiruntui anyaman-nyamangange lino nyaman-nyamang akhir ai dega gakale tu malali sulo masigi. Na ito na witay makukuha hay si panrasa-rasa to nga yoli si salat na kada tolo ito ang berjama ro aki masigi iban na pa kada digaga di waktu ku postas apa pinangka waktu na to kui ya syukurullah ada kami te makukuha rata-rata roto sogi wilengnya sa ginanga waramparang elok manan mabang masigi. Tapi yang menjadi persoalan dirulemu kapot pamegaisi. Sana magak mabangun masigi tapi sadia ki disik. Megatoni wita masigi ripenda ko jumayas. Dia na janagan na 40 tahun. Ya. Ada beberapa masjid itu. Saya laporkan kepada ketua majelis dakwah ada beberapa masjid perlu dievaluasi karena terbiasa talamin 10 jamaah. Jumat tahu ini. Jadi umat selama lebih engkai hadir. Pada yale sara lewi. Nasaba iya kumalada ki makuraga pigau jama-jamang akhirata macio tulinoi. Macio linoi. Ya wita guru taru aj. Ada nang kana kareso, ada nang kana pangimpang. Kada te alus supaya di mana guru tapi tan alus, ada nang kana makarawatan guru. Tapi alhamdulillah sinin na to paja ini pangimpan na sogi man. Sogi. Di paja baru pangimpan na sogi tau.
Pajak na bawang itu biasa na dapat 100 juta. Waktu mata ada mau pidoi. Ang kompi makuka pangimpan na labi 10 hekto. Dan ni anak-anak guru ta ponghilmi ponghali aliapi ponghilmi kapuang. Maayu kay balu bawa ni ro pangimpangin ni patama pesantren. Maka ada makan jatuh pandangan mo kaya. Apa saya khawatir ko mati kipuang alagay ta. Ini kan itu mengakui kadai apa na guru ta apa na. Ya ko pura ni tabalu. Di patama la pesantren ni manasan. Ya, menjadi pertimbangan dia kuale misaran. Syaratku. Nah sabab kita makukuai ya ko makurang-kurangi sujud na tole pung Allah Subhanahu wa taala is pilih makasih wasu je. Angkai weleng digaji syukuru. Ya ko melo ki maraja syukur na kada guru ta ko melo ko maraja syukur pamegai sujudmu. Pamegai sujud. Apa ko to sujud na tu Dia naga pada itulan rohali kami naliwatan renang kana tapi ko sui pasui jolono pung Allah Subhanahu wa taala iya naro asabar atau mancaji tau yakka derajata baka maka de guru ta Pak Profesor Dr. Rahim Arsyad MA karena saya juga ikut kajian di Sabang Paru ada kajian ilmu tasawuf na guru ta di sana ya ada nasa guru ta maka de ko suju na kitu na berarti na capu-capu ni tuwit tapong Allah Subhanahu wa taala. Terus sujud. Apakah tunali naki? Na iro jama-jama malak dan apuji pung Allah Subhanahu wa taala mapaka tunali. Semakin mapaka tunali ki, semakin yakka derajata. Semakin maborroki semakin hitam lagi. Ya. Ternyata sifatnya para nabi, sifatnya para wali-wali Allah, semakin dia menundukkan dirinya di hadapan Allah, semakin diangkat derajatnya. Umat selama lebih engkai hadirin. Berapa menit pi? Itu Pak? Ya. Lah sudah jam 7 berapa? Oh iya. Dan umat selama lebih engkai hadirin. Jadi ada kisah. Mudah-mudahan kisah ini wak dinyala. Iro sahabat na nabita angkayasang Syaban. Iro Syaban de nang kanal mabir jama. Nabilana iro Syaban malala lo Madinah. Ada yang meriwayatkan sampai 30 km. Bilana iro. Jadi ko Syaban melo masumpa melo mabir jama boko mimatoroti. Boko ngandri-andri. 30 kilo na jog kami di tengah padang pasir. Gaga woto. Tapi Syaban na alai sahara dia nang kena terlambat berjama. Tapi angka waktu subuh de gagai. Ya Syaban onroana panyingkulu koro sikunale onroi. Jadi Nabi sangat tahu berkata itu panyingkulu okoro onroana Syaban. Jadi ku angkat tuna puji panyingkulu onroi lengai. Waktu pewarisnya Syaban itu. Yang kami waktu itu tanah puji lah aku panjang kuluna sikuna. Berarti Syaban na puji ukur. Sisakan dalam riwayat. Nah angka waktu subuh degaga Syaban. Jadi Nabi tak kali. Kegelo Syaban. Pura masumpah aja makutane makade para sahabatku. Kege Syaban na degaga berjama na panna degaga. Maka dia mahari kerja Rasulullah. Yo komakwa itu matu ko pura ki matu lo ki joka-joka. Bola na Syaban malah salah sagai. Itu Nabi ta kuangka sabana dia naruntu hai. Tapa masara nyawana. Ya apui di kuangka siwawata dia no bereja makare. Nari rollahu. Dia naloi sapa. Nabi ta na sapa. Nari ro kasin. Malah salah sagai. Onro kanjana ruang pena Nabi ta. Egat sabana ta cina sapa. Lao joka. Kada Nabi tabila pakai bulana Syaban ni. Ada yang kena talama berjama. Sampai Allah joka-joka Nabi talati okorong. Nakutanai ni binena. Maka dah kegelo Syaban nade gema berjama subun. Maka dah ya Rasulullah mati. Hah? Mati. Allah subhanahu.
Jadi kada wattuna melo mati angka tallu berekada naulang ya Syaban. Kada ada ro. Yang pertama aga na pau Syaban. Magi na di nama bila, magi na micawe ni. Tai. Karena ipitayan ni Allah langan na lo masigi kada olo mabila mopi. Magi na micawe ni pada mati di kada. Ulo ditambai mopi bilana. Ada ni Syaban. Melong Syaban nareko itambai pibelanan sampai pitayan ni apalanna. Pitai yang apalanna. Tapi jatuh si matu dinalisi kita palele bola tapola masiki. Jatun-tundru ini. Ya, atau malam macam ni akhirnya dia nada api tahu ya, isyukuru kini. Ya rupanya kami cawe-cawe. Alhamdulillah mutu mencawe kemaraji muki. Ya. Jadi Syaban ni waktu na melo mati kada magi na micawe, olo mabela mo pa. Karena pitayan ni Allah langan apalan na umat salam alabian kaya hadir apalan Allah langan na rumasigi. Yang kedua, Syaban nang kalinga si benena makade magi na si polo mi. Olono ka biramana mi. Karena waktu na malala lumasigi angka tahu kasih tomato malah ada maliwasang nala yo rotina na bagi dua. Ada bagi dua apa ya maliwasat tuh. Jadi naling si polo yo tahu nala tenan si polo. Waktu na ipita yang apalan na yo roti si polo na bereng. Kada we olo na kuali mana. Makotoro kapa matu di kadang kamu jadi 100 sabu ku bawa maaf kan ada 5 sabu ku panok celengan. Jadi Syaban kada ulunar kuat birimane roti kue apa palan. Tapi ye roidi selalu ada keraguan. Komele pano sumba 2 masigi mele pano kota male sapaling ro kabi nama bicu kadang ka jona 2 sabu kenari monro malam nyawa. Ya nona kada guru taya komelo ko masumbangan ngedoi lalakan tomu pabute matam. Di apa pak kuda cerah tu malango sih kadai malango tani apa ini kada guru tayen ade mu ita ide mu rekeng yo mu patamai de to na rekeng aku pun Allah Subhanahu wa taala na selek panu Syaban ma bertano ka bir mana rotiku apa ipitayan apalana. Yang ketiga nang kalinga Syaban makade magi na malusai ulu mabarui. Nasaba iro jike na Syaban 2 lapi. Iro mabarui lalang, iro malusai saliwan, nangka kasih tomato liwa cake na di padang pasir. Naling iro jike malusana na pakai iro tomato ay. Waktu na ipitay yang apalana kada Syaban. Allah, olo na mabarui iro kuwaling itu. Aja na malusai. Apa kau tahu tu di kemaromo dia ni pakai baju juta buka-buka ni malusai ling itu. Para wak di moya lema baru tahu. Tapi angka na tu ko angka malusa daripada ya sisi. Ya. Jadi Syaban nangi kada olo na iro mabaru ko bereang aja na malusa. Maja na makwaro karena ipitayan ni apalan na yor na bayajuna nak biring. Jadi matu insyaallah kona saginak ki pungala taala nang kami lo bajaju usahakan mabaru apa kadagaki matu dia maapir na malusai kualing ito olo na mabarui na ito na wita makuka pegawai sarai kasi tak dampangan nga selalu saya kalau dipanggil tasya selalu saya bawa kada malah dasi saya jadi pakatuna kasi na imo na pacaya-caya na disya kada apa na pitaya kito pa minakalepa napa jadi utaling disuruh ke rumah barasanji si papi te barasanji biasa ki Allah lah 5 sabu tania yang pegawai sarai hargai ni dah balik. Allah Subhanahu wa taala hargai. Mereka ini adalah orang-orang khalifahnya Allah. Si tengah mati ni kasih mak baca tas 10 baki okromatu capana di masabu palena kaki. Ya. Mati si tahu ya lesi songkona. Po iman nomor apa nomor 5 na si 7 nomor piti bawal lengi po iman. Jadi biasanya kalau kamu tas kapal sapa-sapa king kami kan songko baru lala tu lamari. Mana nang kapoy kami kan songko baru tanah kana sisel je malik kana tapi dia si tuju. Iya. Ya lesi matu bajaju
tomate to chomo po imat na madoko din apake. Iya ko iya selebawan hidoi, alena palok pasituju alena tata situju. Ya, alhamdulillah mega ni makukuta berubah. Para kampung aja nang bawaling itu bajuanuna puma tomate. Doi bawan na kos malingi pegawai sara alena palok pasituju alena tata situju. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah. Lo nak imai pak ijat tundru ya jama-jamang. Mudah-mudahan dia tapaja pikiriki murus ya jama-jamang ni noliki pun Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dalam keadaan husnul khatim. Iya. Kamain apalana nareko yoli tacik dia tahu. Cuma yang menjadi persoalan mudah-mudahan masih ada besok malam di ya nale sara baja pegawai sarata lo mul di salat. Nah, marua masih kita karena upana na marua masih kita 5 karu matu gaba ya leki na paseleki pun Allah Subhanahu wa taala 10 karu. Insyaallah. Kalau marua mu masih dia yakin maka na pata bolo-bolo akibarat ka pun Allah Subhanahu wa taala yemuna ko makurang ese na masih dia nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tak dampangan apa. Terutama gurunda. Mungkin saya berceramah tidak terlalu sistematis. Karena saya dulu juga masih talak belajar. Tapi nasabah mariuran nutukka berarti angke gurunda di tengah-tengah kita, insya Allah kita akan diberkahi semua oleh Allah. Maka de gurunda yang aku angkat tuan de gurunda si bawakin akarannu ko turun itu barakah ko kampung. Mudah-mudahan tamu-tamu kita ini meninggalkan keberkahan di padang lampi ini. Insya Allah. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.